Tročlana porodica Đokić oteta je 27. septembra nekoliko minuta nakon ponoći, a potom ubijena i zapaljena. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Za zločine osumnjičen Goran Đonić, njihov rođak i bivši vatrogasac. Nakon njegovog saslušanja, u zločin je uvukao i dvojicu svojih sinova i braću poznate pod nadimkom Jojke. Svi su imali alibi, ali im je u petak ponovo produžen pritvor. Inspektori su tokom uviđaja u zapaljenom Passatu, koji je u vlasništvu Gorana Đokića, našli jednu čauru, a na mestu gde je ubijena tročlana porodica i još 4. Balističkim veštačenjem čaura utvrđeno je da su svi ubijeni iz istog pištolja koji je imao improvizovani prigušivač, dodaje sagovornik lista. Prvo je ubijen Goran sa jednim metkom u glavu. Pokušavajući da izbegne ubistvo, njegova ćerka Lidija pokušala je da pobegne i zato je ubica ispalio hitac u potiljak, a zatim u grudi. Istražitelji su do sada sklopili veći deo zločina, a veruje se da je motiv ubistva koristoljublje. Od prvog dana znali su da Goran Đokić, inače vlasnik menjačnice, zbog svoje obazrivosti nikome ne bi stao u koga nema poverenja. To je znao i osumnjičeni Đonić, koji je tog dana pratio svaki korak tročlane porodice. Od Goranove majke je saznao da on dolazi kod nje i da će tek kasno uveče krenuti put Aleksinca, dodaje naš izvor. Dosadašnja istraga je pokazala da je Đonić sa kanticom benzina čekao Đokića na raskrsnici sa putem Žitkovac-Tešica. Đonić Đokića moli za pomoć jer mu je skuter ostao bez benzina na mestu zvanom Dudine bare kraj Južne Morave. On je ribolovac, pa Đokići ne sumnjaju njegove namere. Osim toga, Goran Đokić je veoma blizak s njim i ima poverenje u njega do te mere da mu često daje da mu opere auto u kojem u bunkeru ima sakriven uvek pozamašnu svotu novca, kaže izvor. Čim se auto zaustavlja, prema sada poznatim informacijama, Đonić poteže oružje i, kako se sada veruje, puca prvo u Gorana, koji mu je najveća pretnja zato što je znao da nakon pokušaja pljačke menjačnice i napada na njega ima oružje kod sebe, revolver sa borencetom u koji staje 5 metaka. Osumnjičeni Đonić svoje rođake vuče do platoa i tu ih poliva benzinom i pali. Nakon što su tela izgorela, ubacuje ih u rupu, pokriva granjem, džakovima i daskama, uzima Passat u kojem su ostali telefoni Gorana i Lidije i kreće ka Tešici, gde je istog dana odvezao skuter na staru separaciju šljunka kraj Južne Morave. Na putu ka Tešici kasnije su pronađeni kanisteri sa vodom iz Passata koje je osumnjičeni izbacio, znajući da mogu da, nakon što auto bude zapaljen, ugase požar i spreče da izgori u potpunosti. Odlazi na zabito mesto stare separacije kod Tešice, koje je 2 km udaljeno od puta i 3 km od prvih kuća. Tu uzima novac iz Đokićevog automobila, iz svojevrsnog bunkera u kojem ga je čuvao u kolima, nakon toga poliva Passat benzinom. Skida garderobu i pali je zajedno sa vozilom. 6 dana nakon zločina policija našla Goranov zapaljeni Passat na staroj separaciji šljunka u Tešici. Istog dana u Dudinim barama pronađena su zapaljena tela Đokića. Policija je uočila ruku koja je virila iz rupe, nakon čega su nađena sva 3 tela. Lidijino telo izgorelo je do neprepoznatljivosti, tako da je identifikovano DNK analizom. Gordana je prepoznata po narukvici, a Goran po otisku prsta. 20 dana nakon zločina policija hapsi Gorana Đonića i sumnjiči za teško ubistvo. On je otkriven nakon što je jedan majstor iz Moravca policiji prijavio da mu je tražio pre oko mesec i po dana da mu napravi metalnu cev za koju je rekao da je deo za poljoprivrednu mašinu, a za koju se ispostavilo da je prigušivač pištolja. Majstor je rekao da je ta osoba koja mu je naručila taj deo Goran Đonić. Nakon što su uporedili dimenzije koje je Đonić dao majstoru, policija je utvrdila da se poklapaju sa kalibrom pištolja za koji se u tom trenutku sumnjalo da su ubijeni Đokići. Klupko zločina počinje da se odmotava.
U voćnjaku Džonićevog sina Stefana policija je pronašla deo para koje su otete Đokiću, a manji deo u usisivaču u sinovljevoj kući, oko 43.000 evra. Na snimcima do kojih je policija došla viđen je i žuti motor koji je kobnog dana vozio Džonić.